Akariba kuka ni batarĩrĩtie muthuro na kurega kung'anirwa kwao kumania na kurega kuthangikirwa ni thirikari kana kinya rwangi rwa nyomocha kithakaniru KWS onde njogu chietete na mbere kubaira mpanga baritariria abone asara kebatigi bagitaraga nyuma ya mpithukiro cha magita kwa magita kumania na njogu iji bakiuga nande batindiki mwanka mung'eng'ene. Dennis Mugendi gatutaririe Kintonto mngo twagetha antu aturi munde ura yori mwerepo lakini mwere ywariro chuonze into kuingia gutara asara inene kiri akariba kuka ya ntubanga i amwathi Gembe North kumani na njogu kwithukira miunda yao na kunyangimira bila bandite na bariuga uketha tinye ngai rikiribo antubanga i bajukitagalia ono munda yuthoki o ai munda njogu kwethie kimamo ibo kuona bibo weta babwe ai mai njogu ya mngao mwere mpempe biombe ninjo thukitio endere tweta ukario ma oninkuwa thirikari ya Kenya Kwanza itongereti mheshimiwa wetu Ruto William Ruto na contribute yake Gachagua na Lentore waziri wa kilimo na gavana Kawira na mheshimiwa Taitumu na Duane Mutongi inkoromba buru ibe ya buru ba Nairobi bauri kinyandre be ya bolele o intobia to bidogito ni ba mete miunda yetu na miunda mekai munere irone tetubia kwa kindogo kumania kiangazi gyaikuo njogu iri kimakania kiribo kimakania gikinene nkurukie njogu bariuga ni utitagariirira jukwe mwankana ndi ni atongeria kurio gutungata bakari wa sara kana rwangi rwa nyomosia kithaka KWS gucokia njogu ciao kithakene. Watu tunarundi katika ile kiangazi ya zamani okira kirario mpare ya turario mbere kurare ni otocoka ringe no intobia bikothirwa ne nyumo. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni akuka ya ntubanga i wadini ya mwathi Gembe North, County ya Meru.